awuphumanga ngomthetho kubo. Khanda umuzi ukhande kabi ngaphandle kwesibuso sikayise. Ngoba umuntu othi ngalisela umzi ubaba wakho obona isizathu sokuthi kuyokwandisa umzi, kodwa namhlanje insizwa zibashila imizi yakubo iyafa, iyavalwa ngehlahla, imizi okhele kuwo. Sisothi sabazi makushona ilanga siyakhwishiza ubona sibhekele sesamnyama amadolo sivale ngamehlo asabona nokubona singene entuthwini wena wabona nomlakho ozohlala esilungwini. Kuphi nini? Wayisusela indoda kubo. Wayisusela ngaphansi kwabafowabo. Bantwana benkosi sikhuluma ngalezi zinto ngoba emzini yobaba ungabona hleka nje hleli kahle wena uthi siyakholwa sikhonza kahle, kodwa emakhaya usizo likhona ludalwe yizo lezi zinto esikhuluma ngazo. Ufa siyafisa umkhokheli wenkosi uthi ungayeki ukukhokhela kule handle yakho umkhokheli engcwele ukhokhele ngisho sekhandwa ama group. Namhlanje kuba nama group amaqembu akhandwayo uma umuntu okhuluma umthetho kuthiwa usibanibani uyithetha unjani. Abaphoba khokhelwa namhlanje baprepare kalula ke inkosi yami. Bavele nje omama balaye bathi 14 bavele bambe bawugrosa lapha edrobheni ugcwale obasket abangaka bethi siphathele uma wethu bowumisa amakhandlela amangaka lapha ko14. Umama ethe usha umthetho ahluleke ukhuza labo mankoti abangezwa athi mayikhuluma indoda akayibuke lapha emehlweni aze ikhomba ishaya ngisho isibongo. Amadoda ashawa lapha. Isize isizenko akuhlabeleka manje kushawa uvele ukuthi afunde ukuhlabeleka manje inkosi yaze shaya indoda akuhlabeleki. Eyazisa inkosikazi engamhloniphi umyeni wayo emdela imbi leyo nkosikazi. Nendoda yayo ingazi ukuthi yini mangaka amakhosikazi angaphamisa isandla athi mina yami indoda ngiyiguqela mangaki abaguqi. Izovuma phela nendoda yazi ushama ingavumi ukuthi ayaguqa ngempela. Abanye makhoba makawe uyazi bayifika ukuthi mina ngiyayiphekela uyifika indoda yaphithizela ekitchen ihlale kuzivalanga iziyavula ingalo onyula unyawo libeke lapha profitable. Mayibuye nje manje sontweni iyopheka indoda yazi ukuthi isikhathi sami sesifika ukuthi ngiyopheka. Busy ke la iyaposta ko TikTok. Fanele nenza cause create content isho nja. Ya create. Indoda yaphendula ngale. Ngenza njani mama? Sengaba ho mama makhosikazi. Ungathi uganwa nje uye kumama komzala usubiza umbako ngomkhosi mama. Yebo mama. Yebo mama. Likhona abangcwele. Amen. Kuleli bandla inkolo yakhona iqala esontweni, iqala ekhaya. Umuntu uthiwa inkosikazi yaseNazaretha akushiwo kuphela ngesikolo osifakile uzubonakala inkosazana nje ubuyogana uzoba umakoti ngeke ubonakale ngesikolo ukuthi umakoti lo kodwa into efunekalayo ukuzotha hayi inkosikazi oyisiphaphalaza. Umfana inkosikazi ukhetha na wonke abafana lapha esontweni basendelana ohathi uyabhakuza kodwa nje inkosikazi omunye umuntu wena insizwe uyathumela nayo responde ngohathi obomvu. Kosa zonjalo yilulwana ongakwazi ukhetha yobona edobeni awunami usimelani usiyahaka enye indoda kodwa unenye indoda ekhaya. Imfundisa leli bandla ngisho inkosazana yakhona ayiskiphi isandla ikhawule mayihlala nomuntu iyabingelela nje izothe iyedlule kodwa namhlanje abambelela korasta izishawuhaki.
Imikhuba ke khona namhlanje. Uthi ucela intombi, kusasa uyezwa ukuthi hayi ucele kabi umfoko kaSibanibani lapha umuntu kaSibanibani lo mthathile. Umuntu kaSibanibani lo mthathile. Awuzame mfowethu enye insizwe engixoxela ebuhleni ithi mfowethu ngathi ngicelile entambama wangena ucingo wathi uyifunani intombi yami ngicela intombi yami phansi. Uthi ngathi kuphuma kulelo cingo la ngingenele intombi nathi mfowethu bengidlala lokho bengikwenze mina ngazi bengenzani sengiyele endodeni yami. Uthi intombi ebozile ngaphesheya. Shilo mfowethu ngithi zikhona intombi la funeke bengikhona iqashile zibozele ikhophi. Yaziwe intombi ukuthi hayi ayiphithi seliyehle enyuka. Kodwa uhlala la uthi ayingakhuzwa iyekwela fana nonkosikazi olahla indoda abuye zongena emgidini afake isitholo hayi ugidela ubani imithi lengena ayigidela indoda wayilahla. Iyiphi leyo ndoda oyigidelayo uma walahla indoda? Wena uyabuya uzoma emgidini uthi lapho kumele zelashona sasithe ngoba leso sidwaba. Omi ngase emgidini. Mase bephuma nobhaskithi bayisela abayeni babo ngaphansi kwehlahla uyena uyaphuma uyisela ishende lakhe lapha iphume esikoshini sekujulukile. Imkhuba lebulala isonto kaShembe uShembe sebenze kangaka ekhanda leli ibandla. Ngeke kube isitha njengomuntu okhuluma iqiniso esontweni uzondwa abantu bazebehlanganyele ngoba ukhuluma iqiniso. Abathandi bona labo tsotsi nabo bagijima bangalali. Nabalahla amadoda bagijima beyohlala lapha bafika baveza unyawo umuntu uyedwa. Sekuzoba negroup yabo uyaziwa nje batholana kuphi ukuze bese ngiyaxolisa nemfaka amahiya namabhayado naye banemali labantu uyazi wena umyeni wakho uyamazi usebenza kanjani uyabazi umzima wakho la kubo wena uyofuna ihiya efana nalowo yamntwana amadoda awu6 uyifanisa naye izathi indoda ibe ubhanqwana ingakhonphali ishiwa uwe funa nje mabhayi siqali lamanye stress yakula uNkulunkulu bathi sibheke ngibisini uNkulunkulu bathi sibheke ebuhleni sefuna amabhayi onke lamabhayi adinga kwendoda ukukhathalisa naloya muntu omadoda akhe lo uzofuna leli lo uzofuna leli lo uzofuna wena unendoda yodwa. Iphela indoda igule iphathe isistress uwe uyayikhathalisa. Nikona abantwana benkosi. Amen. Kodwa nayo insizwa phela ungathuli nemali ikhona uye kuthengela umkakhe abemuhle. Amen. Ulokhu ugolele imali yasho njalo enye indoda lapha eyakomthetho futhi isibonge le ndoda umshuma sathi sifike ekseni khoza wayeseyithatha inkonzo wayinikeza inhlansuthi basukuma baba basukuma lo baba kamthetho inkosikazi imbi inkosikazi engaphaki bathi badla kanti mina uzoyinikeza omama umshuma yini wathi amnikeza la isimaqala la inkosikazi yayisho ngambona bheka phansi baba umthetho buka phela athi sakhala manje yayisithi inkosikazi yathi imbi indoda engonje ekhaya ebesithi ndizophakela iplate lisukaphi imbi indoda enjalo engawondli umndeni wayo imbi indoda engathi mayithola imali icabanga ikhaya kodwa icabanga idudla lapha yashiyenyuka. Indoda mayicabanga ikwawo icabanga ikubo nenkosikazi injalo ithi indoda mayithola imali ayicabanga ukuthi hayibo sesifanele sithenge iTV manje ezodlula loludonga chabo iyakhumbuza kodwa baba ukhona nomsebenzi ongenziwe lapha ekhaya kodwa baba ikhona indle engakhandiwe nkosikazi ezogana manje baba ngabangaki gogo la ekhaya bese bala hayo mama babe nguthi bese chawo kodwa baba lokho okwenzakala ngayo ngoba indle ayikho kodwa baba ungethatha nomunye uvusa indle yakhe wewe uzothola phambili ungafa ungevusa indle yakhe thatha noma intethelele yodwa phela nayi lekelela unyazi wezulu lishilo unyazi lapha lathi hlalisuthi thatha nga2 ayisintethelele bengaze bengabaza yabazoba bathi amen bashele isini bayasaba nawe entethelele bengaze bekusaba bayakwazi ukuthi awugijimi imhlola suzoma amaqalani wehlwenyu uyoshona le emsikazi uyoshona phansi komthetho uyoshona emtuba
ubhizi bangaze bakwasaba mama uyabona ukuthi no iyophela imali engane zami uyodlifa bese bale akhona intethelelo enjalo umuntu ufuthi esezwafaka idukweni ekhanda uthi intethelelo kathi Nkosi asendale kade yakana isiqashe intethelelweni siyabenga sidala uthi awushiya umuzi awulahle abuye umuntu azohlala phansi angene entombini ayifanise nentethelelo enentethelelo fini ndoda ithi yamlobola ufuna imali engaka akakaletola ngisho ukulobola usefuna imali yendoda ufuna ukuyiqeda imali ngoba usadlula kabili bayakubona ke entethelelo khona nomama ngodwa yedwa nje wathi khona ingane elungile ngeke ibhede zonke khona elungile khoba mama uthi baba kanti laba usabone besho usubuke kakhulu la ubuke phela nawe baba njengabanye baba maye ngeke ukuthole lokho kunzima kakhulu kodwa uNkosazi waziyo owafikela uzogana avusele umzi uyazi ukuthi umuzi unje sedike ukuthi kodwa ungasuki insizwa ugijime ubona abanye obaba begana amakhosazi ngabili kanti beniyobulala umuzi wakini ngoba kuyenzeka umuzi uthola umuhle uthula uthedu usuke uphumele ngaphandle uyolanda inkinga mayifika lenkinga ifika uhlaza umuzi uqede lo wakhile wena uze khabe ngisho umnakho no ade ehleli yonke leminyaka ewu20 uhleli naye kodwa makufika esigebengu futhi uhlakaze kumzi inkawana abantwana benkosi amen sikuleli bandla ke leli bandla lashembe ibandla lamaqiniso asike enkolweni yamanga shembe simlandela ushembe weqiniso abantwana benkosi njoba sila singabala nobani angabala athi ushembe ungenzela ukuthi athi ushembe ungiphi ukuthi ngangenakho ukuthi kodwa namhlanje sengiphethe amen amakhaya esikhuluma ngawo ushembe usakhisile wona ngapha eMpumalanga eDondoni sengihlala phansi khona beyothini nonkosazana ngapha eDondoni khona ndawo ethi eDondoni moswe nje ePietetief besulala uyogudla umngcele waseSwazini kunendawo lapho bathi Dondoni mawunyuka ubhekele phezulu lapho kwakunensizwa ezimbili kunentombi eyodwa le ntombi eyodwa yayithandana nelinye isoka kwase kuthi le nsizwa yesibili yayisihlangana nale ntombi yayiseyimisa endleleni yayisiyashela yeshela lensizwa le ntombi yayisithanda ukuyilalela lensizwa yesibili kodwa inaye enye bakhona abantu abanetalent elinjalo etheselotsholo esefikile umkhwenyana kodwa kwazi ukulalela omunye umuntu wesilisa abayikhuluma naye abengetalent nje lokwenza lokho lenda uyiqali usuze wagana nkosazana uqale emntombini bakho uzuyigenye ukuthi mina ngiyakwazi abafana bahlanganisa ngamakhanda Tathala ngithi uyakwazi ubahlanganisa ngamakhanda siyohlangana ebuhleni mase befika ebuhleni bele befone kanye awusazi ubanikeza izithe ezingafani wena waza ngababa mkhulu uzomfika ngale wenzalo ohlezi ukuhlangana kuye waza sahlangana egawini uhlukanisa indawo zakho ukuze bengaze beshayisane nje afona usuna lo uyifaka unkosazi onjani ohlezi ifoni yakhe iFacebook lo muntu akaze ngathenga ngisho ithikithi elilodwa lebhalo kodwa uhleze kuphethe umuntu uhamba ngalipi ibhalo usuka kiphi trip usuke yaphi usuhleli naye endlini sicela impela kodwa inebhalo eliyandiza lapha hayi mina wami ngama ngafonela lutho hamba phela baba sizozala sizobona sazongena inqini shintshana uzubuzo kuthiwa ipinyoni yakho ushiya indoda yakulobola yadela konke yayinakho yakhetha wena zikhona intombi sizinhle yathatha wena kodwa umyeni wakho namhlanje ubizwa ngenyoni kuthiwa ipinyoni yakho shu umyeni wakho wena omkhomba isiqindi ujikiza lapha emgidini esigcawini kubuka wena wedwa namhlanje kuthiwa uyimpatha impatha yakho ayisemsebenzini izobuya nayo izobuya kusasa kubulawa imizi ushemba ikhande kanzima ibuleleni insizwa lemizeni ibulelayo kodwa ushemba uzonibamba ikona abantwana benkosi amen yasuka ke lensizwa abantwana benkosi thatha bebuningi nje cela ubamfishana sekuhlala phansi lapha eDondoni yayisifika lensizwa basevumelana le ntombi silalela insizwa yesibili yasithanda nje ukuyilalela mayikhuluma naye ithanda ukuyilalela
cha yeza lensizwa yayizoyibona kubo ithele lensizwa isalindile yaqhamuka intombi yeza hayi basebebonana kukuhle kwabonana kukuhle bathe besabona la selifika isonke liqondene nalentombi lathi malifika laliphethe induku lathi yahlanga induku yavika lensizwa yashona phansi induku yashe ekhanda kulentombazane yawa phansi lentombazane intombi nkosazana yakithi indawo yangakini engadumi kabi ngawe kuthiwa intombi azikho lapha emsikazi ngeke uthona ayikho intombi ayikho nje intombi kusho njalo kodwa kusho ngenxa yakho kuthiwa ithebelethile intombi azikho ube zikho legcwele singa kodwa kuthiwa azikho yakhuluma phela insizwa mase zizodwa futhi ziyaphasela nje ihamba nawe uyozama uyasameka mawufike nje wayikhalisa kahle uzokuzwa umuntu uyalalelana ka anankinga niyezwa Nkosi Yadala phela ibhola lezinto ziyalazi ziyashayela ziphatha zizoshaya igoli elodwa zijabule zonke futhi ayilendaba yaba abantu benkosi lensizwa yakwaqa yathabaleka basebesondela laba bayishaya lensizwa bayishaya ihamba nabane wabo lensizwa eyisoka bayishaya yaba kanjalo intombazane isithule khona lapha iqulekile bafika bayithatha lensizwa behla nayo ezantsi babaleka nayo bayilayishe emotweni bahamba nayo njalo ukhona umfula ke omkhulu khona lapha mabefika basebevumelana lezi insizwa zakhonye yathi hayi sizomenza njani lo muntu ngoba usekhombisa ukuthi usefuna ukufa sizomenza njani yathi hayi asithatheni intambo sithathe itshela silibophe kuye emzimbeni ngemuva nangaphambili ebese simfaka la izibeni uzoqina ngeke uyozabona edwe ezinhlanzi phansi Simthatha sambopha sayibopha lensizwa sayigaxa intambo sambopha samthatha samphosha samphusa phansi esizibeni yathula kanjalo intombazane yathatha intombazane yaphuthunyiswa yathi bayifika lapha esibhedlela yayidlula emhlabeni Wasala umndeni umama walomfana nabafowabo bathi usibanibani engabuphi namhlanje ushonephi kwaba usuku walala kwakusasa walala bavuka bayimaphoyiseni bafica insizwa yalapha kwaShabangu esebenza lapha na eDondoni lapha na ejele la khona lapha emaphoyiseni mayifika khona bafica lensizwa yaShabangu bazobika lo mama uthi ngilahlekelwe insizwa yami usibanibani ulahlekile manje angimazi ukuthi kuphi ulahlekile bacinga basesibhala istatement wasibhala unkosha uyiNazaretha ke wasibhala istatement wayesesigcina bazama ukucinga abazange bathole waphela iminyaka lo mama edale ekhala eyabantu abafika abantu bathi lo muntu uthathiwe uthunjiwe abanye bathi hayi uyowenza umkhovu bathi abanye hayi unjani omunye bathi bethubulewe wagcitshwa lo muntu angeke aphinde atholakale abanye bathi hayi khulekani thatha lokho yokusebenzisa uzobuya lo mfana yabona mawusesizini ulalela yonke into esho umuntu ngisho ngathi thatha nama-tipex waphuza ungathatha waphuza mawulazi kahle utwayi yabisisuka-ke lensizwa lo mama lo wabuyela ekhaya becinga baze bahlangana nomunye ubaba wakwaKhumalo oyiNazaretha mabehlangana lo baba wenze njani bathi hayi silahlekelwe ingane uthi hawu nilahlekelwe ingane uthi lo mama impela lengane sephela inyanga ilahlekile asiyazi yashona phela ingane wakwenze njani abazi nokuthi bisithola intombi basebethi yayisintensizwa kaKhumalo hayi ukhona uShembe ulayinelisiwe useJudiya singahamba nisifike la khona uShembe bathi laba inyanga enkulu ileyo bathi heni impela uyinyanga enkulu uShembe phela inyanga yezulu yafika khona lapha modlu eDondoni uthi unquma kancane ngathi ubhekile impompo kunethempeli lapho eyafika khona bakumzi yathi ngifuna ningakhela indlu yami lapha enhle bathi baka bathi besaqala baka yathi angisafuni nakhela unamatshe ngifuna niwakhiphe lana kuthiwa aye phansi yathi lamatshe mathathu kwathiwa ala phansi inyanga yezulu yathi banini bathi bamemba sebeqala ifoundation bayisusa bamba bathi sebephansi bawafica lamatshe amathathu yathi inyanga yezulu akhipheni lamatshe angifuni niwakhande phezulu indlami nikhande phezulu lamatshe bawakhipha lamatshe bazama wakhipha ayingaphumi lithi ikhehle edala umfana okamthethwa ngangikhona ngangezonga umuntu yithe sasikhipha lo matshe uthi inyanga yezulu yafike la emgodini esimba khona yayikhomba ngomunwe ubona into eqhumile kushintsha intuthu phakathi etsheni liqubuka phansi itshe liphumule ngaphandle komkholo akhona lo matshe bohamba ufike bazofike bekutshela mathathu ahleli nje thempelini awu3 yaba abantu benkosi
bathi sebehamba uthi balungisa ubaba uKhumalo basuka bayofika emzini waseJudiya bayifika inkosi yesine inkosi uThixo inkosana bayifika ihleli into yasezulwini yathi mayifika wayesekhala lo mama wathi ngilahlekelwe ingane wathi awu wenza ingane unkosikazi wathi ingane yami ilahlekile wathi lahleke kuphi wayesechaza indaba basuka awu nisuke zwele lude kangaka wathi isinkosi uThixo inkosana inkosi inibusise ngizomthola ithi kodwa kubi ngaye akaseke emhlabeni usedlulile ithi kodwa thina boshembe siyomlanda la kakhona yabi sisuka bathi babesuka behamba abantwana benkosi bebuyela ekhaya lo mama uthi safika phakathi namabili uthi safika salala ebusuku uthi kwathi kusekuseni uthi ngavuswa umuntu owayingqongqose eminyaka abantwana benkosi ngoba lensizwa uthi ushabangu bathi sebeyibophile ngentaba basebeyinquma sebeyiqedela benza sho ukuthi ishonile basebeyinquma uqoqoqo uthi lo mama uyanokha lo muntu omnyango unokha ngesankahlu uthi lo mama mayivula umnyango majabuka hawu indodana yakhe ivuza igazi la emqaleni iboshwe ngentaba lapha esifuba salilandile uThixo lenkosazana bisuka eJudiya beyikhiphethe ndona amanzi phansi uthi lo mama akhulumi ngephupho nenjalo uphupha cha akakhulumi ngephupho uthi mfowashaba ngestatement emthethwa ngakuthatha siye eFine Police Station ngizofika ngikhiphe naso statement uthi ngakulandela ithombe ngoba ngamshutha ayingayiqedi uthi lo mama ngathi hawu ingane yami unjani mntana wami wathi mama ungangithinti wathi njengoba ungibona wathi uyabona lo muntu ade nikuye wathi akusiyo umuntu uNkulunkulu ushembe ade nikushembe ufike ngilanda phansi emanzini mina mama ngabulawa usibanibani wathi mama umntana ngene endlini uthi wangena emini bantwana benkosi waqhama omakhelwane waqhamuka abantu bazohlala bambona umntwana enqunywa uqoqoqo kodwa ekhuluma ngenkosi yesinye mina inkosi uThixo lenkosazana amen eyabonwa yithi thina sayibona thina yasiba ngisho amaswiti bona sikhuluma ngaka nje ngoshembe wathi yambonile siyamasi yayisithi inkosi uThixo wathi afushembe wafika wangikhipha wathi uma wakho ufike ngizocela umntana ukuthi nginyule la uthi ufike wangikhiphe ebesemhlane nelinye ngaphambili uthi wayesengikhipha ngaphandle kwamanzi ithi wayesengifaka umphefumulo wami wayesethi mama uzonginikeza nje izinsuku ezimbili kuphela zokuthi ngiphile emveni kwalokho nobe seningithatha ningilungisele nobe sengilala bese ningithatha ngisho emoshwali ningifihle kahle umpoko washabangu lo phethe nabasho ngapha eMpumalanga mnewabo lo oyiphoyisa wabona lenkosi esayilanda nomphakathi wabakhona walanda amaphoyisa abuya wayisababala abantu abambulele wathi usibanibani wababala bonke babuya bathathwa bayovalelwa ejele wayesesuka umfana wayesethi mama lutheni uThixo uze ubathethelele ukuze mina ezonginikeza indawo enhle ngale kwethuna abanye bengabakwazi ukuthethelela banenhliziyo ezimbi uthi kukhumela ethembeleni bebegquma bayazonda abanye akakwazi ukuthethelela into encane engazonda impilo yakhe yonke unamagquba ayisimangaliso kodwa uhleze ebopha imithwalo ebheke emhlanganweni emosha upetrol mahali ungazi ukuthi wenzani emhlanganweni omunye ezenqe ngolithi ngeindaba zabantu afuna emhlanganweni kodwa inhliziyo yakhe yitshe akunzondo khona mina ngibhedelwa uthi Nazareth khona Kize njalo khona uThixo nimthethelele bathathwa bayoboshwa wawuthaba ngisabuya nomfana walungiselwa ephila walungiselwa uthi waqedwa wathatha umfana wayisa emakhazeni babuya bamlungisela bamngcwaba zadlula insuku ezimbili washona lo mfana nangampela njengoba wayishilo kodwa eselalela kubo wathatha wayofihla kahle wangcwatshwa kahle walanda amaNazaretha wabuya wangcwatshwa ngokosiko lalapha ePhakameni kodwa wena usaxabana wena usalwa inkosi unyazi izolo qedela indaba yakhe lapha ehleni ngiyayithanda le ndaba imfishane nje uma sehla la ngasendlini zamakhosi asezulwini uma sehla ke lapha waqhuma
uyingcwele sasiguqa kuvuleka isango sasiguqa khona lapha leli isanga lingenhla lapha eduze kohlangothi lasesipoli sasiguqa lapha kuma khona insizwa nje eyiningana ngeke kube khona insizwa nje kulo ndawo ziyazi zo shona makhehla afike nje khona lapha kuyameka nje kahle manje sekulapho indoda ibona isekuphela inyawo iphelele ukukhathala sengathi ngama besibuka kule yasayine ebhalisipoli kodwa ibuka kulolu hlangothi onqaleni kwavuleka isango yayisiphuma imoto yenkosi uNyazi mayiphuma nje ngemoto lapha la eduze kwemoto yenkosi uNyazi ngapha eceleni ngenhla kuneziphongo ezimbili esinye simkotikoti umnyama esinye sipofu ziyanqubuzana kusuka esinye isiphongo sizoshaya lesi kusuka lesi sizoshaya lesi yayisivula iwindi ithi njalo maniqhubeka nilo sithula nje siyasibuka sibasa siswini ithi maniqhubeka nilo ngemphinde ngilibumbila wami sathi hlengeleza yeke ukulu Ngikhuluma nje ngemoto yenkosi. Amen. Yayisiyehla yabuya ngapha kwemoto yangena ngemuva esangweni yabuyisa uphethe ubila ngesandla yawuphosa iphosela imbuzi yakodwa manje oqhubekile ngiphinde nubibila yayingena emotweni sayixosha ubila imbuzi yayihamba sasikhuza ingcwele khona lapha bantwana benkosi. Amen. Ilonkulunkulu okhonzwa yithi. Amen. Sengathi nathi sibengayiphatha kahle sengathi lenkosi sayiphatha kahle sengithi nje sihamba lapha emphakathini ungaziyo ukuthi singamaNazaretha la athanda ushebe ngeqiniso singaba amaNazaretha afarisayo ukube silapha nje mohamba nomkakho uyathuka wena okubi wena ndoda usungazi umkakho mayintshontsho khona hayi leyanyono kwasifana kushiye wena ndoda kwesisikhathi ukhondwa yiyo amaNazaretha ziphenduka khona la zona insizwe asinazo kulendlela ngashe sengathi kusheba ngasikhumbule abantu benkosi anikhumbule emakhosazana aseleleka amakhosa ngasheshalale phela inkonzo awayizwa kahle yabona yubo uthando ngoba ngeenyaweni nansi wegcwele lapha athameni ameni wesabeka maku uthando ujabula wonke umuntu mawuthi uthando kodwa makuyinkokhelo abantu abezwa kahle sengathi ngaba inkonzo ezoba mnandi thushe waqhamuka la wathi manyuke lapha phesheya yosu ameni ugcwala ithempeli ngoba ukhulume kahle ayishumayela kahle sibanibane sengathi nakuzayo ngayithola inkonzo kuze kwaziwe kuze shu phela kuze shu njalo bamshumayeli sabona omunye umama thina umkhokheli etshela indoda yakhe umshumayeli wena ke ungaphinde kumnikeze sibanibane inkonzo yasani ungaphinde umnikeze uyishintshe inkonzo ngoba sibanibane bayatshelana phela bayiphathisa inkulumo izifike hambi nje ukhuluma lapha 14 ibuye ifike insizwe kwamshumayeli atshela umshumayeli yabekho ngini ngithatha inkonzo ngini ngithatha asabe nomshumayeli uyasaba ngoba uthi yena uthembile tho mama banikela kakhulu uyonikela sogweni hayi lapha naye ungizwe ukuthi ngithini ngoba namhlanje abantu bamakhawe esontweni ngoba banikela kangakanani kakhulu monganikeli kakhulu uthi ushayela nemthetho oqala kanikeli sonela isonto sesikhande kangaka uzohlakazela isonto Ngikona abantwana benkosi. Amen. Inkosi yamaphumulo. Khona la Gibson. Ngikhona. Sibizo ubaba uMathendo lomfishane wembuzi. Igijima nozana. Sesiyagijima lezinye insizwa sibathatha. Sihlele emhlanganweni. Sasigijima siyabuyena. Uzani. Uthi ubaba ufuna ukukhishwa izimbuzi engaphakathi. Niyibisimbo phela iduze komfula. iGibson. Sithi yebo. Sasigena ngaphakathi esipayeni. Sigena naye sayikhipha imbuzi leze iboshi sibophela ngaphansi. Sathi mask sithi siyaqala nje abantu benkosi siyayibopha imbuzi kunenkomo ke lethe inkosi yakamaphumulo ngithe izothetha iqala leyayisemkhulu wayo ukuthi yaqhwakela ehlalweni kanye nenkosi la uyisemkhulu wayo wathi kuze ushembe wathi nami ngizoqhwakela ngenhlale phansi uyothehle nami ngiyohleli phansi ilakho lokwathi wayethi ifika inkosi langa yathi ngeke nahlale phezulu mina ngizohlala phansi washo indaba ezitha wathi hayi suka shembe hlala phezulu phela wangenye inhlobo yani Enito eyathina emabhuyeni ngithi umthetho inqamula lapho ishiya indoda yamthiyane le ndoda yamthiyane nayazi ecebile nemali khaba khona nehlobo zakhe yayinokho konke le ndoda mayidlula inkosi ilanga idlula la kulomzi iyambingelela inkonzo idala njalo idlula kuyo kodwa yathi mayidlula wayesephendula bamthiyane wathi wena shembe sengibonile ukuthi njalo ufuna lo nkosikazi wami ubona ngoba nakhe emhlophe yathi inkosi langa hawu umntana wami yadaba umfana kaMthiyane bengikhonzile yathi kuhlungu
uqala ngokubusa ugcine ngokuhlupheka. Yayisicasubile bathi yashona phansi noma nakho yanyuka phezulu kalamula yashona phansi isinyuka phansi yanyuka phezulu izohlukanisa umthethwa noqebekhulu yathi mayiguda intaba ushaza iyoshona phansi ezansi inyukela kumnomzane uqebekhulu wayomphathi ngalesa sikhathi yathi mayifika emzini noqebekhulu yabuka imizi engaphesheya ngabantu kwentaba ushaza yathi le yamizi sona namhlanje yisule ebusweni bomhlaba. Kodwa baba kwenze njani? Yathi abantu abaphathi imithi bayathakatha yathi kusona namhlanje ngiyabasula ebusweni bomhlaba. Namhlanje uma uya kule ndawo ufika kuneyindonga abantu bakhona kuthiwa bayashona akekho ingcwabo omunye. Baqaliswa inkosi yayisicasulo umthiyane. Khuluma ngoshayibe bantwana benkosi. Amen. Likhona abangcwele. Amen. Inkosi yesibili inkosi yezela kithi womthetho. Yaba abantu benkosi kanti indaba yothini? Luthi ngoba silapha eGibsila uma le nkomo evele nqamula esibayeni isibayeni singaka sine intingwana nje ithe ukuthi uba mfishane yanqamula le nkomo yasishaya ibhorani yasishaya inqamula phakathi yedlula lapha kithi yawungena phakathi equphu wathi kholo yagijima phakathi namanzi equphu uyayibona yona ukuthi ekhanda uyaduma ifuna ukuwela inqamule lesiziba. Yathi mayinqabula sakhala kwamenyezwa lase kuphuma uthingo lakuphuma likhwishisele khona bethu asomatu number 4 yayiphuma yayithatha khona lapha nasemnyango yayiphuma yayibiza inkosana yayigijima inkosazane yayifika iguqa lapha yashithi ithuma endlini kanti endlini inkosane ibuyisa iphethe intambo yayithatha le ntambo yayibopha ikhopho lokuqala yayibopha lesibili yayibopha lesithathu ikhopho yayisithatha yayifaka nje esandleni inkosi uthingo yayisiyenyula angizwanga umuntu ngabona ngamehlami. Yaphenduka inkomo amanzini iyenyula yayidonsa intambo yaze yafika ngaphandle inkomo yabuya yathi kambaka yaphosela esibayeni yangena endlini inkosi uthole inkosazana. Mina ngikhuluma ngoshayibe obonwe yithi njengoba kuthiwa ahlukana nesinemfu uzibonani naye njengoba zinesefana wembuzi yini tethelela kithi usugezile usumuhle kanje ushayibe sekuhlanzile anazi insizwa ifisa ukugana zifuna ukuthatha wena uyabaleka ubalekela orasta lapha uthi bangcono orasta akwazi ithi inkosi yamanazi moya intethelelo uwona umthetho waphuma wobona hamba othetha icala lakini bakutshela abakhokheli nangumshumayeli bakutshela ukuthi indlela ihanjwa kanjani hamba othetha icala ubuye nasesontweni uthethe icala ubuye uzosonta kahle ngoba mawuzosonta uzothola igebengu ezifanayo sikhona phela lakithi igebengu sikhona sizigebengu ezifana nawe sizothola. Inkosi usemizweni. Amen.